Ibinga dunia nang lekin na hon na bola kay zaulo ken ka bola nang zaulo. Ibiham ka tiso. Dunia imel mate amin hinahi ay be ba khanai buwa ay thau chu. Khanai buwa ay thau chu. Imel man bon ay bop ko mai hom ti sen ko de nam ni te. Masapenin hitabang phatha ay piu ipau pathen lo pina chang hen lang. Gale to ne te zong le hen tunin lungmung sela ki phin theya yung nalai hi pathen ila wa zinge ti he do na hi zin wa chaina le thang wa na sang pe ipau pathen ni pe be hi chuteng le ani na tuni ni ko a rally hum ki bolo na azi hechin se na mai na ta hum kal songa so pi ole now te ho zo se Kuki Women Organization for Human Rights as all organizing committee ahi na to honin na pon chabin kalim nawin ka jetlam ka hinhang so ke yen hi na pon cha chungba chuteng le jadi ngalom Kuki Zo councilor chairman e pu pi pau pu hen len thang mer mo ina umin ama chunga jong ki pa thui sevin chuteng le inam sunga officer masa in an eu to in retire ta jong le pu jail hong dim jong ila wa hong zawin amani zalin pathin I thang wa win amani jong program holim na le ai lo le phat kha na ho in man pi ti wa hin chuteng le organization min zo se pha zo hi jong le when my women association apa da hi in chuteng le zomi mother sa hi in chuteng le adang dangan mu te ke loi khom na ho le students organization ho tampi yung tha be ti ka hen na bon cha chungwa ke pa thu ka sein chuteng le tu ni ni khwam ki khom ka so pi te ho zo se ni he tiu chu tu na ki hiwa hi ka ti na thu ka sei sanga ha gi na gi zo chu me he zo se na hu wa iki zo chu that is much more louder than the voice I am giving out today tu against this ha ka hi gi no wa ni tu ni ai hu khom chu na ho ogin zo chu pathian za ding de government za ding a chi chu ogin sang pian ta hu pe do na hi be ti ka he chi ji chu ke ho alam kai ho sanga na ho zo si he thu pi zo na hi be ti chu ka ga phon do nom pe na hi ke pa in ke kan ha zo ma sin lam pi ai hu wa igam hi lo am ti la boy zang na hin ha chun ka ki tu zo pon ka thi nei chu be na hi dunia ka tepinga ka senan chu ti hi na hi whose footprint is this CRPF this is my big question to the CRPF and this is donated by me as well it's a pinga whose footprint is this katia very big question mark ko koi ham tile ibihim ho ki tha nahi volunteer ho ki tha nahi ipize ham ibola ita hi ki tha du ham chi tu nin question ka bolo ni nahi nam mi pite ho sal se min tin kan tin au hon ji ne ate whose footprint is this galai chuna volunteer ho chi mi tin ara ma me ara pa ti mo ti ho mu tin ik ka to ni mi thi ni chuna ti no wang na did we cry for that did we shout for that chi ja chu mian khau wam gal mi la kal ni ki ka to tin ki thi ni wang thali na ka ti thi ni chuna
bola ya chu kilum si na chu aki bolong zo si chu fear e ki ti lo this is not fear ti di lo hi nahi thalai that thimda da and Almighty God if you are brave enough fight us we will fight you back. But a Timber Jew, they cut up our necks, put it in the pillar. This is the action of the Quran Arambay Timbers. Today I challenge you. We will fight. We are in one. We are separated. You are in the valley. We are in the hills. We cannot stay together anymore. We accept it. Why did they play in the private parts of our tribal women, the cookies of women? God sees them. Let God be the judge. Tunin ka says minahi, kay volunteer ho goma, katse na gamyo sa kasayi. Amo ho bol yun. Lumit pa ikalmi sabi wahi. Tapay malay tabi wahi. But numay chunga kamsi gami bolo di wahi. Kitchenay na ilaw di wahi. Hijihiya mo ho lumyaw kinet sana. Showing their cowardice action. Inumay ho kitchenay na iba. Private parts ay alhabi ba? Api private parts awa wala tunba. Lili hala tunuba. This is shameful for them. And plus, even the security forces started gunning down to us, brutally killing us. Is this their duty to maintain peace in the buffer zone? No. So this is my question to the CRPF. Whose footprint is this? CRPF, come and see your footprint here. This is your footprint. So, we will never cooperate with them until and unless they apologize to us. We cannot trust them. We don't trust them anymore. To guard us, we don't trust them anymore. Student body is saying non-cooperation movement. We really support the student body for the non-cooperation movement with the CRPF. Tiga juntu ni ko in sopite ho. Athai ke ho diu chu. Asawa chu chlaya na to diu ka de ja ka se hui pije na. Ye sopite ho ya ki tha da nu hai to ta ba. Thalin ka ta ta hi ga min thalin ka ta ta. Pasal ham san nahi di diu chu. I ka lo diu chu. But today I cry. Why? Ki chennai ne jo ka ka ke. Thal changa nei lo. Sangin ka tata ibola mancha sped why is it do you thizo lay na tata why do they bring out the eyes of the dead bodies? Are they animals? Are they cannibals? Ami do ne alham tijai kalung na wala thik bol ne whose footprint is this ka kya apit chalu ka ko ya CRPF te ka do ai. So, this is my very big question today. Whose footprint is this? Let the whole world know. Banoy pimpin he and kung kunungan si. Isopinozo Sangkim. She is meant to be the mother of her kids. Atsati adinga nuhi. She has to live for her kids. Ay baka kitik na niyo. Kung hamsin na sa lawin. Katsopi na may mukatsan kopi kat. Pasal kisahi ba akak niwin patali. Ibola dyan piya siya do. Why do they can hard body pa?
Bisa ita cumolu. Bisa private mana cuma kau pia cuma kau. Cihmi hem ki bol na ham. Bisa why did the social media? Why did the heinous crime of the Métis and the CRPF? Bisa social media honong dia share jiwam. Koki zau jati thila por khil jau se banoi pu bisa dinga polwa. We want the media also to speak out the truth. We don't because the media persons to stand with us, but we want them to speak out the truth. We want a true journalism spirit. Kaya onay pan community na wahi etunin ading sayo na. Hit sa ituwa na to kaya se ipiling ang lawa tu na tem sa katpeti little things tem sa kati ko hilpaw su banoy na se o ina sa ibo han. Journalist media person kiti jun thudi asay de hi thudi asay de hi nahi chichu media ethics yo ngai nahi chiya jun tu ni ko in hiti sopi ho ki thana ki bolna chunga in kalung kim poi na ka sai ta hum kal song sopi ula na lo se na chung che ba ki pa thu ka sein ma ba na jang pan na khom ni wahi ibirang adunya nang lekai na hon na bola kai zau lo kin ka bola nang zau lo ibirang ka ti so tu na email ma te bin hita hi ai be ba khadai mu wa ai thau bi chu na email ma te mi ra khuli din ai ho tribe leaders tribe se tribe ma lang hitin ki bol jong la wen in pha te mu le amo ku khadai ta ai thau bo chu koi ma hi cho chu hi jen thadu te ti lo pi khadai mu ai thau chu email ma kon ai bo ko mai hom ki sen ko de nam mi te ei ki ko mai sila email ma nei ko ko jen ei ki kiloi tan ko jen tu ni khwa pat thien jong i beti in nam te lu jong i beti ki khan thei boy ibola alai sa sa u ibola eles ma boy lai sa u ba ai ba ngai sa jo phale ki khan ji u ki khan thei no wai chu email ma tem ni khanai mu chu ei ho group le sagi ke ko sami ki so banga tu na email ma tem khatai mu chu khat buai mu chu a chu mi nei mu le ani nga hoi bo loi am sa di wa tha loi am sa di dia chun so pi te ho tu ni in ka po na pe se zen ko sang khai ki jong le ke sama po na na ko tap ta na mu ka ta salin ka gin chai i po na kho mu mi thi siang kho man ka li se kho mu be pathian lung thai de hi na hi alas na in ka sei no ma tunin ku ki women organization for human rights in mi pi ho boys ka ko kho mun mi pi ho boys ka ko kho mun ki peng kho mun na hi e sar lem mu in ami zudate akithat dinga a umlaya ama ami pi te ko ma en ngolin taw na ti tuni ni khoin estar to ka kite ko ve human rights te a hi ga ni kami pi te kan ko ko na na o hi estar na mi te juda mi te ko ma pathin ko ma taw na man ni he ta na taw na chu tuni ai hoi u hi iten wa we want justice na abande we don't want anymore the CRPF na abana we are shouting and we are giving out our voices for the voices of our brothers and sisters who were being tortured and killed. Hiti ogin chu pathin ko mai taw na hi gamai pati ko mai taw na ho hito pathin ko mai taw na hi hiti ra chu jana chu leng a hasras I muthei lo wa o mai na hi so pite ho ai muthei lo phana I piti am lekha a ho la hi lekha be le mo di ka jin thil pha na mu do lekha cho mo hi tu ni ko in ku ki women organization for human rights pathin in tu na memorandum pe pe ni hi igam sunga India gam sunga amu ding dol ho home minister national commission for human rights prime minister amu thei na tinga I mu thei lo wa pathin in ko di taw na hi mi pizau se da u ni ti chun ta bu hite memorandum pe se mo ba tu ni ka don bu nai mo lo tu ni kwa mi pi za thi ni pe ho ko hi tua lu te ho memorandum ti si thua ga pe pe ni hi chi hin gam ba
pai po ai mu mo sa na dingin na ho ogin zau se ikan khom ba ipi o hi zin e oginu pathianin pathei bo hen lang ni ko khat le gam inam ki do do na dingin mang chata hen ti hi azon na pena iga se hi hen lang se hilam le ki ngai da motin se kha ho inama igama ding le bon sa ba dingin pathianin pathei bo pe taw hen ka ki pa e hello Zaumta President KWOHR Kona Haulim ngai nomum ta ina za auto ki hanin tunia hung khom chule President mo haulim na ngai ka ho zau se ilung thim wa I chan ham khana ki khial na ai lo ki khial nom na lung thim be nei du na ta sane ka ki lian me azi chu isei ma bang vin igal mi te hawin I ho khathai thau hi in khathai tha taw le bi bola I ho ki kham te te go no ham ai le henge mi zau se ga ga be ni bang thai po ve hi zang le inum na muni taw na muna fo na mi to gi ni la mi lung su poi poi zing lung se ta hi ji be hi nga thai lo ham na hi ji be hi nga thai go tin agal ko ho chu support no hi tin na support no hi tin chu le inam pi lam ka ha support no hi tin ipi bala I ho ilam ka ho confuse pa sa ba tin la hin ho I ma no ham ilam ka ho zang thu ni thu pa he fa nga achi na di banga ichi sa thai lo hi nang le kai ni pi zi a hi na chi chu hi in tu in apana chi de ki go tin president nu in asai ban zom jam khat pha na pi ki no te ka sei dinga poi mo ta khan ka ba sei helin tu ni chi reli hi chu chan pur lam ka bo wa hi bo lo hi po in chu chan pur ka ti tiang le ngai hel hi un lang a je chu media a pe tem la pe tho tho hi ja chu hi chi lai go lam ka bo ai bo lo hi pon kang po pia jong lo hin ta na ki bolin tiang no pa na jong lo hin ta na ki bolin chu tiang la chan de la jong lo hin ta na ki bolin mun zo se ai po ko min da hi mun na jong I bo lo hi chi chun I ho bo I po vin nationwide rally ta banga I bo lo hi ti jong chu ka ga se do hi chi chun chi lai apna human rights and general headquarter hi na coordinate ki bo lo hi ji chun media through apanin ki pathu ka sei no min district chop chema mute lam kai human rights lam kai ho panna noja hichi valley ahin na hin bol cho se chunga ki pathu ka hin sein lam kai ho go hilovin gam sumi pum pi hichi valley apan la jo se chunga ki pathu ka hin sei